Is there any plans of आमी म्हणटा गोवा इज स्वच्छ भारत नितळ गोंय करूंक सोदता. आमचे पंचायत तिकोड्यान पयल्या सद्या फंड्स ना फॉर segregation of garbage, for disposal of garbage and collection of garbage. आता जरी तर आमकडे ताट आहा जेवपाचे जाल्यार व्हरोन भायर उडोवपाचे आहा, ताटूच ना आमकडे जेवपाचे. वी डोंट हॅव फंड्स. हॅव यू मेड एनी प्लॅन्स? सपोज येदे व्हडले आतां एक नॉर्थ गोवा सालिगांव स्टेट ऑफ द आर्ट बऱ्यांतले बरे गार्बेज प्लांट येयल्ले आसा. नोको तुवें पळयला जाल्यार एक्चुअली सगळे मान्य सदस्यान वचून पळोवपा जाय. दुसरे सरकार घालपाक सोदता आमचे साऊथ गोवा कुडचोरे काकोराव कुडचोरे आनी थिंगा तिसरे प्लांट जे आमी मागता कित्याक एअरपोर्टा जवळ इन द नो फ्लाय झोन एब्सोल्युटली यू कॅनॉट हँडल गार्बेज. सो द थर्ड प्लांट इज गोइंग टू कम अप एट वेर्ना. द व्हेरी फॅक्ट गार्बेज हँडल करपाक इतलो पयसो पंचायती आतां एप्रिलानसून मेळटले. वी आर सिरियस अबाउट इट. आणि कोणा पळय सायट ना सारखीच ना, वी विल ट्राय टू कंबाईन देम विथ सम अदर पंचायत. दिस विल बी अ टेम्पररी हँडलिंग इन दोज पर्टिक्युलर साइट्स टिल सच टाइम all the three plants become operational. So need some guidance from government how to tackle the problems at a grassroots level, at a panchayat level, because we have identified the site based on the court direction, but those sites are not feasible. So can government put some lights to the village panchayats, but these are the alternative. E Borizna site, dusre bashin, or at least a landowner who is having large tracts of land, we can pay him some royalty using the land. Can you suggest some measures? Speaker sir, मान्य फिलिप नेरी जे उलयता ते उलोवपा बरें दिसता. लँड दितलो कोण? कोणे तरी लँड दिवपा जाय न्हू. गव्हर्मेंट एक्वायर करतलो म्हणल्यार, पंचायत एक्वायर करतलो म्हणल्यार, आज लँड एक्विजिशन लॉ इतलो कटिंग आदल्या सरकारान केंद्र सरकारान करून दवरले आसा. It is next to impossible to acquire land. You need consent, 80% consent of the people. Only if they consent you can acquire the land. So that means you cannot acquire any land. The cluster of panchayats come together, and if they don't find a site, what option you have? Otherwise your plan will be failure at the ground level or the panchayat level. I land manufacture करपा start करूं. Land manufacture करपा जाता, acquire करपा जायना. That's why I am saying only with the goodwill, as I have done it in my constituency. You also please approach some people. I want cooperation of the honorable members. Yeah.